Id-dinja kollha kienet qed tistenna l-grilling tas-CEO u fundatur ta' Facebook Mark Zuckerberg fejn daqs tfisser li ħaddieħor li m'għandekx idea minnu isir jaf informazzjoni privata fuqek bħal fejn irqat il-lejl ta' qabel. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. U refa r-responsabilità tal-iskandlu kollu fuqu. Zuckerberg qal li hu ċar li Facebook m'għamilx biżżejjed biex jippreveni l-abbużi ta' fake news, intħil barrani fl-elezzjonijiet, diskors ta' mibeda u kif ukoll il-privatezza ta' data u informazzjoni. Tenna li huma ma femux il-kobor tar-responsabilità li huma jġorru u dak kien żball kbir. But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, for foreign interference in elections and hate speech, as well as developers and data privacy. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here. Mark Zuckerberg kellu jirrispondi għal domandi dwar l-iskandlu ta' Cambridge Analytica. Iżda x'inhu dan l-iskandlu eżatt u kif tista' tkun taf jekk l-informazzjoni tiegħek itteħdiġ u int ma tafx. Għalkemm int jista' jkun li ma tafx, din l-informazzjoni tiegħek li Facebook għandu dvarja f'numru ta' affarijiet. Mill-post fejn tkun qiegħed ma' min qed titkellem, il-gosti li jogħġbuk u kull kontenut li titfa' fuq Facebook, inkluż ħsejjes. U għar minn hekk, jekk wieħed mill-lista ta' friends tiegħek fuq Facebook qed juża l-app bl-isem ta' This is your digital life, l-informazzjoni privata tiegħek għaddiet faċilment għand Cambridge Analytica. Mela kif tista' tiċċekkja jekk l-informazzjoni tiegħek u x'qed tiġi użata u abbużata minn din il-kumpanija biex tagħmel il-flus minn fuqek? Faċli. Facebook bat avviż lil kull persuna li l-informazzjoni privata tiegħu jew tagħha għaddiet għand il-kumpanija Cambridge Analytica. Fil-fatt, dan l-avviż mar għand madwar 87 miljun persuna u jidher darba biss. Pero jekk m'intix ċert jekk dan l-avviż telalekx fuq in-newsfeed, xorta waħda tista' tiċċekkja jekk l-informazzjoni tiegħek għaddietx illegalment. Kull ma trid tagħmel biex tiċċekkja u li ssegwi dawn it-tliet istruzzjonijiet. Fis-settings ta' Facebook, idħol fil-Help Center. Fil-Help Center fejn għandek Hi, how can we help? Fittex Cambridge. Idħol fl-ewwel preferenza li tgħid How can I tell if my information was shared with Cambridge Analytica? Hemmhekk ikollok miktub jekk l-informazzjoni tiegħek hijiex sigura jew inkella intużax b'mod abbużiv. Għal rapport aktar dettaljat b'istruzzjonijiet pass pass tista' żżur is-sit netnews.com.mt.